Banwang 1908 anyang migumpisayang ligligan parul king San Fernando, Pampanga. Ginamit lang kawayan ng pongkatsareng kaya katamong kabalen kanita bang makagawa lang iganting parul. Karas na ning 1927, may gumpisa ning pamangamit kalakate o steel rod. Makapakatla rin ni kem paper cutter at pakakonekta naman king power supply bang sumlag la rin parul. 1940s naman na niya may introduce na rin battery-operated lanterns sa pamangamit steel wires. May ginemang produkto kay merkado ng siyudad San Fernando yung parul katuklo ning 1960s. At kay ba't ning may gitmeto nga siglo, akit na tsuya pa rin yung pakamala na tradisyon na ning siyudad at ikwa ning titulong Christmas capital alimo king bangsa, nune pati na kinga siya. Bala-balawos mo naman ni gagawan dang inobasyon deng Fernandino bang makasabay ang lantern making industry king pamagbayon ning panahon. Anya naman ngayon ning banwa at na namang bayo king pamangawang parul. Nun dati gagamit lang incandescent bulbs ring lantern makers, ngeni king saup na ning firefly lighting, mebuo yung pekamumunang iganting parul agawa king LED lights. Mipas lagyak in Giant Lantern and Tourist Information Center o yung dating Paskuhan Village ing LED light generated a Giant Lantern niting Aldoning Lunis a uno na ning Ulyo. Energy efficient din siya dahil alam nga namin before, based sa mga visits namin sa lantern makers, pinipintahan natin yung mga incandescent. Ngayon, nag-develop kami ng special LED bulb for our lantern makers. Na-colored na siya, hindi na siya kailangang pintahan. And aside from this, yung life hours din ng LED bulbs natin, 20 times more than incandescent bulbs. So ibig sabihin, mas magagamit nila ng paulit-ulit yung LED bulbs natin. Mas makakatipid talaga tayo in the long run. Agpangkeng lantern maker ay Arnel Flores, mas maglambat la ring LED lights kumpara ka ring ordinaryong bombilya, abababad na paking pintura bang kanitang mikakule. Kasi mo nya sisisan tayong tradisyon ng San Fernando, tayo buri mawala, pero dapat mantunta mo ketang tas kita mo kay modernization. Anti mo yan, LED, may gastos mo primero. Tutukin banwa, sobra na alang makain gastos. Labor, kasi labor tayo ala ko kayan. Makanano nila ring tao nung etala din ng labor, dyan makanano mo. Walang pamilyada. At least ako, kung pamay sa aming mitato, na apayandar tayong LED. Pepasyag na naman ng alkalde ng syudad ay Mayor Vilma Caluwag, alampat na yung karelang pamaninton paralan bang lakwas pasiknangan ing lantern making industry keng syudad. Kasi siyempre, mag-innovate tamo. Di ba dati pipinturan tala pa rin bombilya and all. Ngayon kasi mag-innovate tamo na maging yung eco-friendly. So niya in Firefly talaga, yung sponsor tamo milabasan at ngayon king innovation tamo, ilan na naman na inggawan tamo ngayon LED light langan. So api nita. So siyempre mag-innovate tamo kasi pwedeng matdaing tradisyon tamo. Ling ita mo kasi in Christmas capital of the Philippines. So, kailangan continuous itang innovation tamo. Samantala, pisabyan na ng lokal kapanibalan ng San Fernando, ang poing Firefly ing posibleng partnership bang maging 100% LED light generated nala, remparul kin daratang nga Giant Lantern Festival nganing banwa. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.